koya dari Selen Kaciro dan tukang kilo peceren dimulai dengan harga kelompok. Kalau bulat 1.200, bunga 5.000, brokoli 4.000, seru pahit 5.000, seru putih 2.500, serbotol atau pak coy 4.000, kentang merah jumbo 9.000, kentang granola jumbo 8.000, kentang selek tani jumbo 7.000, kentang bencong jumbo 7.000, wortel daun 1.000, buncis baldo 5.000 dan 6.000, daun berai 12.000, daun sop 3.000, arcis 30.000, cipang kecil 4.000 per kilogram, cipang putih 40.000 per ajut, cipang hijau 45.000 per ajut, peleng 10.000, tomat 4.600, terong antaboga 5.000, cabai merah 17.000, cabai hijau 16.000, cabai rawit kasar 22.000, selada 5.000, markisah 7.000, jagung manis 3.500, jeruk manis 10.000, sayur manis 3.000, labu kuning 3.000. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.